มุนตินาตูเนียเฮจิทุอันไงฮอโซเซปะเทนินอามามินโลปินดิงินโฮลิมปีเจตาวฮันตูนินิขวาฮีคริสเตียนนะฮีฮินาม Are you a Christian ตีท็อปิกมังซาพะจอมซาเอเนกิฮอลิมขอมกิดิวกันโนมินเฮตูนิหินโซปีนังเลเกฮีมีโฮเห็นดองหันลังฮิเลคริสเตียนนะฮีฮินามตีหันลังดองหันลังฮิเลกะฮีฮิดิงฮัม Yes I am a Christian อิติไม่เทเฮอะหินละฮิจิคริสเตียนกิติทุจังฮีอีปีกิเซนะฮัมฮอยาฮงกิปันฮัมกอยตะบงโฮสุคริสเตียนกิติฮัมไอเราแหละคริสเตียนกิติฮีจะทุมินอากิแคนินฮิจฮอโซเซโซพะจอมใจในเซคอมเดียวกันโนเมนเฮคริสเตียนฮิจิคริสเตียนทุจังฮี X บุงสมละขันจางสมในระบบนาจนฮิติอันนี้กิมุนเฮบาร์นาบัสกิติปาหินปอลโซลกิติปาหิเตอร์ซัสกัวอาหุงฮอลินอาหุงฮอลดอจวาจูจุนอามูดอพานินอันเดียวอาจุนอาหินปุยตายจุนอาหิตินอาหิมกุมขัดเจนฮาบุงฮอจุดโตอักกิคอมซิลฮันินมีตั้มตาฮิลซิลฮันินอะฮีจุเลฮิจิอันเตียวอาจูเซจูฮอคริสเตียนอานากิสามาสาเปียโนอะฮีอะฮีอะตินี่ปะเทนโลปีนาจังหันเยซูคริสต์เซจูฮอเยซูคริสต์นุงจูฮอเยซูคริสต์ตาสันฮอจูฮิจิอันเตียวกิติโมนาจูคริสเตียนอานากิสามาสาเปียนามุนอะฮีอะฮีฮิจิคริสเตียนกิดดีทุจังฮีไบเบิลไอเวลาเฮเลนิวเทสเตเมนต์ลังอ่ะทุลหุนท่าลังเห็นมุนทุมาอากิมุนเฮอาขัดน่ะจุดตัวไอซิมโดเอ็กซ์บุงสมละขัดจางสมนิลกุบน่าอากิมุอินอันนี้น่าจุนเอ็กซ์บุงสมนิลกุบจางสมนิลเกตน่าอากิมุกิดอินอาทุมน่าจุน First Peter บุงลีจางสมนิลกุบอากิมุกิดอินเฮอะฮิเลฮิจิคริสเตียนกิดดีทุจังฮีฮอยาโกนาฮงกิลดัวอีปีอาเซนะฮัมติจอมใส่นาเวขวามุเตฮิoriginal Greek word ako na so ipihamatile Christian kiti hi Christianos two Greek word ni kigoma kona hong kilado ahin him hitia Christ and tien kiti hi Christ kiti pa hi anointed thau nu chang tien iti tin le little anointed little tina ahin him hichi chun ipi avet sa ipi asay na ham iti le Jesu Christa in John bung thuma sang thum chang alama Nicodemus koma ane sei na chun koi hi zong le tuya le hagawa atha pen kilova ahile vangam alu theipoi ati pa kho Jesu Christa nang le kejin kahu hingpu na hu hingpu na kisani ka kisani ni khwa para chu he Jesu Christa amma hagaw thengin nang le ke hi anoint thau nu a hi atin hin thau nu naw ni kho a hin amal ha gaw thing isan ni kho a hin al ha gaw thing a mohor inam nu sil ai ki bol naw ni kho a hin hi he ji a chu Christ and tien Christian kiti chu Jesu Christa in thau anu Jesu Christa hagaw thingin thau anu a ama khela ama ta lo nung sanga hi chi van noi pumpia hi ama ta lo nung sanga ama represent boardinga ama dinga disciples sei zui sem dinga angan si holoi chu a hi vin he Christian ititinga hi le alo pi mo ngen he amin mai hi poi Jesu Christa taasan lo ho Jesu Christa hu hi bwa kisan lo ho su Christian kiti thailo he amin mai kiti zong le Christian di tal hi thailo he ne ka hi thailo ne hi thailo he ne hi chi Christian kiti zong hi Jesu Christa nung zui tin zong a ke ne he chukile Christian a meaning inevitavin tu a he zatum Christian three types of Christian ti inevit khom ki du kanomen he akhat na chon he le hereditary Christian akitin he koi tabong ho su hereditary Christian kiti ham atile anule apa inule iba Christian ahizi mai maya so inule pa ko na hongping do hizi so amin mai maya Christian hi am Jesu Christa ho impuliang Pakistan lo nule ba Christian ahizia nang zong Christian min mai na hi mi bobong bong bola na du ne a
hodang ho to Hindu Muslim ho to ki na umlo unbelievers ho to ki na umlo hi chu nu le pa a hi man mai maya amin mai maya Christian hi hereditary Christian akitin hi ani na achun ping tha ka hi tia mi ping tha a hi wanga Bible simlo tau nom lo Bible zui lo ai lo la ama de dia hin kho manga apin tha na chu ki chai sa zinga aban chal belo tu la hi ivena hile igam sung di mu ivena hile hi tabang Christian itam zi over he ipin tha zo wa now senin now sen hong pin ha zo zo ki chai lo hin he hi chi now sen chu mi him bi leng ka na hong hi theina dinga chu pi ngayam bong noi ngai anu nawa na va ki va ngai a khan le dung ze bu ane ngai me ane ngai tui adon ngai hi chu ho zo si angai chat pa chu pi da le chun now sen chu chom lo ka thijing ding a hin he hi chi banga chu mi peng tha ka hi tia Jesu Christ ki santai tia a hi wa nga bu le nom lo Bible sim nom lo tao nom lo tui don nom lo hi tabang Christian itam be se pharuwa hi thu adi pa a hoi pa chu ki zui do thelo a hi tai tu ni ho hin ani na hi chi Christian za ni na ho chu hi vin him athum na chun Jesu Christa to personal encounter Jesu Christa hu hin pula leng pa ki san na di ta aneya ke sa na de ta di ta aneya hi chi keu chu hilowa hi chi Jesu Christa akisani ni huwa para so now sen banga Bible sima Bible zuya tau zinga pathin wa choi zinga nisi a fruitful ta ga so ta Jesu a gel ho a hot ho a ade ho de ya elo le atup tu pi pin so Jesu Christa bang hiding ti atup tu pi pen nei ho su Christian dita Christian that di ta hi ve ti tu ni sei do nom ven him tu ni ho hen achunga hong ki sei Christian tum hola a hi hoi chi category a hi na umam hoi chi category hi ka umam ke man ka hepoi nang le pathin bowin ne he ra hen him hereditary Christian na umam na nula na pa Christian na hi zi amay maya amin may Christian na hi am a hello le mi ping tha na hi a Bible la simlo tawlo na dudu ni a na de se hin homang jing na hi am ai lo hai le pe thana di ta nei za Jesu Christa en agyal kho pen ha ga mang tha mat na dinga hin kho phal nga ma ni si a hin homang jing na hi am hi tabang ho su Christian dita hi ve ti so tu ni kho a he kan sei do nom a hen ta sa a na pen ni ko ka pen ni ko inei so ke hin he mi hem kha chu wana ko na hung ki kum la hilo wana ko na hung ki gisep la hilo a hin he na nu oi sunga ko na hung pen la ni ko date of birth na nei so ke ani ho ne het al ha ne het akum zong ne het he che banga chu mi hem khat hi a hele ta sa pen ni ko he na ta sa pen ni ko nei banga chu hagawa na pen tha ni ko ne ke het hinam hagawa Jesu Christ to na ki sam ni ko so ani ko ne het hinam akum ne het hinam ala ne het hinam hi chu na ki het chen thailo wa hi le na ki hol phalkit ka ki hol phalkit angai jin hem ti zong isei do nom kit ven hem tu ni ko hin are you a Christian na hi hinam ti hi atha bein hi ji thua na ngai ho zo si lungil ta in an ki ngai to phakit hoite igam sungu a boyzen mi noi si changwen mi mu se di changwe ipizi ham Christian ti hon I hi na bang ta wa Jesu nung izui zo lo zi hin him bol loading ho zo si bolova Christian kiti kan a bol loading a say loading a to loading a ne loading kiti ini wa he chia Christian za tumola ani na pa hi itambe se pharwa he igamu inamu zong in sung zong boy gam hi tai he je hin tu ni na tha ben ki holoitin Jesu Christian thau anu sa ama representing a thau anu sa hi wa hi le ama min lo pin na dingin hin khomang jing hoite hi chi Christian za tum hola aso hereditary Christian no ma hele ki hol phan tu ni ki ti om pan ki hol phan so pi ani na so no ma hi le
Jesu Christa det ta azuya Bible simzinga tauzinga ama khunung zuiding thele ama de ga so ding ki go che ohite athum na iumwa hi zongle tua sanga hoizo le phazoa panla thei ki dingin pathenin hi je thona ngai ho zo se pathe bo ta han ka ki pa e amen.